Vlog! Mari Gloria, umay kaaglaba ije balaywan. Ado nga min tilalabaak, jak magabanan. Ado ti trabaho. Makitan to. Tangdanan ka mat. Kayat ko lang amin amal pa sa dagos. Iti kasta, saan nga agbuot dagiti kawas may. Kaano ngay? O ti oray itan. Adapay nga min aramidak, Mariberta. Kaano nga roti kayat mo apanaglaba? Nubigat ko man Sige. Ay, gaya Mare. Mabalin ka di nga alaag itan titangdan ka? Ha? Ala ka din. Sige. Tangdanan ka, iti 400. Mudto yung arudan titangdan ka. Tapno adda igatang ko iti bagas na. Nay, anya day tayong supot mo lakay. Nateng bahag. Napan ko dinawat ka dagiti adda mula na nateng. Anya? Nagadun ngay. Dinawat mo dagita? Una, ikandak mo di pagyamanak unay. Imbag man ta nakadawat kay tinatang lakay. Kastala ti biyag, bakit? Ugali na ti agkakaruba. Agdidindawat. Mayot alakay. Inkanto manen dumawat. Una, inton maibus dagito'y anate. Inakto manen agdawat ka dagiti addamula na anate. Kastala ti biyag, bakit? Ado ita ti taraon nyo Ewan ananang. Tajay tangdan ko kin ni Mariberta. Ingatang kun iti karne kan bagas. Kan ado mo't tinadawat ko anak nateng kadagiti karuba nga addamula na anateng. Kat nakaado ka. Adda ka paryabunga, kamatis, tarong, okra, palang, kan daglumapay. Ala, mangan kayo nga rudet, tain na kon. Imay ko lain ikan ti apo, mi ti sidaan na. Ang madumat gayam ti sidayo ita. Kaya't ko dahi tayong padiguyo, Lola. Paborito ko dahi ta. Burodibod. Wala po. Sidaam latan. Sige nga rudan. Inakon. Agyamanak, Lola. Makapasurun mo't dagito'y akawas da Berta. Nakadado. Iso nagayam a 400 tinted na tangdan ko. Nakadado. Basta igil-gil ko latan. Makamuditan mo na dalos no saan? Nay, nagbiit mat gayam ti panaglaba ni Gloria, lakay. Dajeo, isam-sampay nan dagiti linabaan na. Bilibak iti kinapartak ng aglaba. Paypay lang amin ngayon, palabam kan kuha na dagiti kawastayaw. Kat, apay, maday? Ay, iso nga raod ang nagpalaba ak ni Gloria. Tapno makaina na akmat lakay. Takasanumot nga main, kanayon ta iji bangkag, kanayon ta iji talon. Madimot no saan ka atulungan. Mabalin mo't lata sa anayin. Ta dito'y kalatan balay. Taday talatan trabaho dito'y balay ti aramidam. Agluto, agdalos, aglaba, kan mga sikaso ka dagiti anak ta ti aramidam. Ay saan Saan abali tar aramidak lata mo ti trabaho dito'y balay? Kan saan mo't ababasit dagiti anak ta? Kabaulandan ti pagbagida. Taadadamutan iti high school. Second year high school di inauday. Ala, adalatakin ka bakit? May mayat matlaang aggagatad wala kay. Iti kasta, saan tayong agbising? Kitaam ita, kabaulan ta ti manangdan iti aglaba. Ala, makamukan. Wain lakay, saan abali taadamot itang dantak ni Gloria? Iso paglaba aklatan kan iso pay matakwarta na Diyos kay, anya dito yan nalaban, Berta? Kasla di mo't nalablaban, nagangot mo. Apay ka di ayala kay? Dito t-shirt ko nagangot. Kasla saan ang nalaban. Ang utama, atay. Nita. Wanyag pa iso. Ni. Apay akas ti angot na ngay. Ay, saan gayam anasimpati pa naglaba ni Gloria? Nagbiit naglaba kun kunaklakit din. Niyam kastoy mat gayam ti labana. Naangot mat.
Saan na maulit ipanagpalabakan ko na? Ay, natikunam na to. Ang dawat kay Timula, ang bungat sandya. Un kumatataan ron. Tani, nagpipintas man dagiti bunga ti sanjam. Nagado tata. Sigurado, nasamit dagita. Oo, na. Ay, talaga. Anya kumaita, ha? Agdawat ako mga rod tata. Uray doabo ka lang ti sandya. Anya? Pulos! Ha? Never in my life, papadawatan ka na to. Ay, katbayada ma. Unay kayo muton tata. Nagado lang aro din dagiti bunga ti sandyayo. Imot yu pa'y. Ay talagdaw dawat iti mulay iti karubam ti among aramidan. Ay agmula ka, tapno damat apapitang. Ha? Saan ka taday tagdaw dawat ti aramidan? Uskol lupa. Ninato, day ta nakaidda iti indayon da. Nga day ti sirok ti mangga. Ay, anyan. Una yan ti jardag ito yata tao. Hindi dakat mapanagtrabaho. Tapnada ka nun da. Ha! Ay man. Nataw! Nabal! Anday ko! Tiulok! Anay! Unay kayo natunong! Ha! Kinigtot na ka magmatulog! Kitaan mo man, may! Balansak dito indayan! Tapnadak! Anay! Himuna pa'y nagdiso tiulok iti daga! Ay, just kika! Anya ti aramidam na to! Mayad di iindayunam dito'y amat maturog! Idinto taawan kanin ti anak yaw! Anya manon ti ibagbagayon? Ay, just kika ka talaga! Imay itay di anak yu ija balay! Kat pinakan mi manan! Gaputa mabisin ka daw! Ha? Ni? At damot na kanli dito balay? Adda! Ang inapoy lakano kan itipay! Ha? Anya nga itiganas na amangan nukas ka! Bad trade! Awan pa'y gaganasan mo't kada kayo katuganga! Nita! Apay ayangan ng umay kayo! Anya tigagarayo? Umay ko ipakaamukin ka! Nga agkasapulan datatang yung itikadwada nga agkarpinteraw! Tarugyan dan ti ipapaaramin ni Mr. Santos abalay! Day talaga yung tibagayo! Wen! Umayat to! Agong ugat ka? Saan? Ha? Mala! Nukas tablatan! Awan! Tinasaya at pagbanagan yaw! Anya kamot din, Gloria? Tinangdanan kamot iti hustaw. Pinakan ka pa'y iji balay. Naimas pa'y ti impasidakkan ka. Ngam wardi-wardi ka ayam ti panaglabam. Anya ti lablabi dong berta? Manipod ita, saan ka napaglabaan? Ay, sadot ka talaga. Awan bain mo. Di saan kan nga agpalabakan niya? Ay, talaga asanon. Kita aglaeng no da makaanos amang laba. Kadagiti murang yu akas lapigadan ti kadungritda. Ay, di mo man lablabsan ti agsao, Gloria. Tadagita pagan anay mo, tikas lapigadan. Akas iti da ita pandiling mo. Ako namlano, mapa, iti kinarugit na. Pwe, sadot, indak man langan. Nita, padasam ti agpakita pa'y kanyak berta. Idumodong ka. Nagkarit ka na babae. Adi ka katagbain kanyak. Gapot at tinangdanan ka iti hustaw. Ngam saan mo't anasimpati panaglabam? Di nakpangtaan. Gaputak kabaulan ka alabanan. Gloria Sadot. Oy, nato! Dahil talagyaw at itilan sa teraramidam. Ngayon ko namlam napampannog ka ni Tiustaw. Dahil tamulat na nagtugtog ang teraramidam. E din to ta nagadupay ti mabalin mo nga ramidan. Nagpurot ba't nga rin? Tarang! Yamutan. Tatardo. Pagawidin nyo dito kadwayo, ha? Diyak kaya dito kagtrabaho dito, eh. Sayang lang ti kwartak ng itangdan ko kinkuan, ha? Mr. Santos, dahil tayo ko, Pagawidin nyo dito tao. Masurunak lang amang buibuya kinkuan, ha? Makita na to. Uray ni Mr. Santos.
ipakpakitam tikin na sa dutmaw. Mala, agawid ka kidin. Ayan nga tayo si data yung nanang. Nagbasit mat ngayon na po iti aday ti lamisaan. Nagadukat a reklamo mo na ya. Di ka nin tayo lata day tangain na poy. Dudi mo kayat. Ingka makipangan ka dalulan. Wen, anak makipangan ni Jayan Dalula. Naimbag ki Jay Tado si Dada. Datayo ngay, awan pa'y naimas mo ta si Dan tayo. Pangaasim ka di Aberta, tapaglabaan na kita. Kasapulak ti gatang ko iti bagas mi. Ay, uray anya pa iti ibagbagam, Gloria. Tanaikatan ti panagtalat ko kan ka. Sadot ka, tao. Isuasaan ako nga agpalabakan ka. Sa bagay, basol kumat ngamin, no apay naglaba ka pa ila ide. Idinto taamok asadot ka. Ngam no adda siguro bain mo, nalabit asinimsimpam ti trabahom. Iti kasta, saan mat amasayang, tintangdan ko ken ka. Say-saya atok itan ti aglaba, Berta. Basta tangdanan na. Saan? Taadan para labak iti kawusmi, Gloria. Kat sobra banglo ken nagdalos ti labana. Saan akas ken ka naangot ti labaan? Nanang, umayak ko magkid daw iti bagasyo. Tawan ka nun di apo yung. Ambang Gloria, saan na parikaw jay apo ko may? Gapo tamamitlo iti inaldaw nga umay mangan diti balay. Pera kayo iti asawam apadam asadaw. Nanang, kaslasandak nga anak. Ay awan anak ko asadaw. Amin nga anak ko kat nagagatda. Iso asaan da nga agbisen. Nanang. Ha! Pumanaw kan Gloria. Taawan apulos ti maited ko kan kaabagas. No kayat yo ti mangan. Di agtrabaho kayaw. Alamot tan ananang. Uray talulaang abaso abagas. Ay urayan niya ti bagbagam. Saan ka nga ikan? No jay anak mo. Wen, kasyak. Ngam no da kayo iti asawam. Ay pakpakawan. Agtrabaho kayaw. Apay adi mulat ta inikan di anak mau itikid-kid dawin na bagas. Ay agruam da nga minan. Kanayon matlata nakasta, sipod pa'y. Ha! Imbes nga isuda ti mangtad ka data iti kanunta, talakay kan baketan, angam saan, ta isuda ti kanayon nga kid daw iti bagas ka data. Ha! Suron kaun! Alangarod. Basta di mo ipimutan di apo ko tabakit tanay kakaasimay. Ay wan! Umay mangmangad dito'y balay ni Boy, iti mamitlo iti may sangal daw. Iso asan nga agbisain, jay aputa. Oh, adto'y ti parakan kalakay. Saggay sa tabaso. Anya? Daytoy lang tay paunag taytangal daw. Saggay sa atabaso ti danom anak udot. Unla kay, inikakon iti asukar, tapno mayat. Tapno addamot raman na. Hey, just kick. Awan tumat namin na diskitar ko itanatan. Awanon ti agpadawat no kastang agdawat ha. Nakay. Ingka nga agsapol iti trabaho ma. Na, naglain ka nga gibaon? Di si katima pa nagsapol iti trabaho no kayat mao. Ay, diya kaya ta. Si kakit den, ti pakpakanak. Imbes asi katimang pakan kanyak, tasyak ti babae. Anya ko man no babae ka. Kabay lamot ti agmartilyo. Di si kantima pan makikonstruksyon ka ni tatang mao. Anya, ay pakpakawan na ito. Si kati agtrabaho, kasi kati lalaki. Ha, pagrab ba ng dayta apad day di pamilya? Nanalor na. Agaplayak man at tagatulod di apuyo ang mapanag-eskwela. Damag ko ngamin nga kasapulan kayo iti tagasukon kan tagatulog. Ay, saan no si kanto pa imatlaang, Gloria. Ha? Nay, apay ngay nana? Si kaasadot, di pangitalkak iti apok. Nang ronak at kinder pay. Ay, ano saklangan ti agsarsarukod. Amang itulod, kan mangsukon, kan kuana. Anya, nalabos kayo mo. Wan mo, sadot ka ka no. Kasta, ti agdindinamag dito'y lugar tayo. Isuasan da ka kayat nga alaan nga agtrabaho. Dagiti agkasapulan iti babaunan. Tasadot ka! Ay, nanatong. Nagsakit ti tiyan ko iti bisin ko. Awan pa'y may sahang ta. Awan apulos makan iji kusina.
nga rod. Oray sakat mga bisinak matin. Sika nga main! Apay adi kag trabaho tapno manganta! Apay asyak ti papasulam. Oray sika ha. Agtrabaho kamot na rin. Sadot kamot amay isa. Day talaguro oray ti sangput ko amakan kamom. Oh, wag sinatan! Agawid akong kininang kaw! Anya? Agbisinta mo't lang! Iso asurutag ti anak ta ijay balay dananang! Tagyan akon ijay! Kasariita kayo adwa Tadyak kayat ti aramid yaw. Manipod ita, agtrabaho kayo iti hustaw. Tapno saan ang maikat ti panagtalag ti tao kada kayo. Aggagat kayo. Naawatan yaw. Wala nang. Agyaman kami iti daytoy amakan nga intudyo, nanang. Kahit bayan nyo, taggagitahon. Inaktuso kayan jay bangkag mi. Agmulak iti ado. Tapno saan kami nga agbisin. Aggagatak matan nanang. Takababain mat kada kayo. Da kayon timang pakpakan iti anak mi. Ay rumbang laang naggagat kayo Tama di tisadot. Tisadot. Agbisin. Laglagi pa nyo kumadayta. Titan tinaggibusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Tisadot, agbisin. Naitampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Wonsyon, pudno ti ko na. Di mo lamang. Nabayagan nga adda relasyon daleni ken Tirso. Ay, sana nasaya ti kasta nga aramid mo, pasita. Agchismis ka manan. Maditi kasta. Nang runa pa, tas iasawa day ta is istorya. Wala, adakan ka no di ka mamati. Nakita ko ngamin daleni ken Tirso. Aging inagak day kay dalan. Ti ko nada siguro ako jak nakita. Gamay na, naglamangak ngamin ka. Anya? Unmat! Iso nga, ay, awan day dya aleni. Rog-rogitan na titok nila kay na. Ay, sumardeng kan. Sige, tay nakitaan dagiti sinampay ko ijitak kalaba to. Bareng na magaandan. Ditakan. Daging sisingpet aso. Tadi na kano kaya't adenggan kibagbaga. Oho, if I know, adamot kasing sinarak na ijay ilay. Oho, agtal naman day taso. Ay, jakla kaya ti makis istorya iti dayjay apasita. Sa bahal iti bagbagana. Ti biag ti kaaruba na ti bagbagana. Kasta na ti biyag. Kasta ti tao. Noon niya ti makita na, istoryain na, saritain na. Nga maditi kasta. Kasta na ti biyag nga rod, bakit? Di mo maikat na kita iti tao. Ngam na siya, saan nakakasta, taada panunot ko. Diyak kaya timang sarsarita iti kaarubak. No kumatakas ken ka amin a tao, ay di nagmayaten ngay. Ngam saan mo't nga ron? Taada dagiti man na nao. At ibiyagla ti kaaruba da, ti sarsaritaan da. At di damot nga ron kita ti bagbagi da. No awan pa kapilawan da. Ay, iso akay kayat kun ti agmay-may salatan. Lakay. Diyak kayat ti makika kaaruba dita. Diyak kayat ti agbasol. Nang runaket pasig at chismosa dagiti babae dito'y ayan tayaw. Ay, wala. Kastalatan ti aramidem bakay. Tapno saan ka ama ipada kadagiti babae dita at chismosa. Wanda kayo. Ay, nakita ka. Naginagak danto pa adwa. Ay, saus. Ay, katno garang ganjang ngamin dayjay nga idna, pasita. Ha? Edna? Lalaki na ni Gabi? Wun ko nakto mga main. Ops! Ay, sos! Nagdakla ko to, Inga! Ay, sos! Ay! Sakit man, Ay, awanan, Inga! Adagayam kutom! Ay, gagamay ati saan nga digdigaw. Mayat man ti panaglilindagan nyo dito'y paraangan da pasita. Ay, katwala.
aglilinya kayo. Saka ito, agkikinutaw. Ay na, Tata Marteng, kastala tibiyag ka. Awan maaramidan, may. Iso nga kikinuto kami. Anya ngawan maramidan yaw. Di kay lakat mapanag dalos ijay babalay yaw. Oh no! In kayo kat kumaagmola iti aba no isaw. Taiso pa ya sidan yun taw. Di kay kat agkikinuto dita, nag-istorya. Ay, ila kay Marteng. Oh my God, dito'y sangaw. Taikutuan ka, ha? Si Kapay lang ang ay, sanay. Inak man langang. Hawi, lakay Marteng. Saanak lang sa kanya. 3 times a day ak nga ang suksok at iti-shortan ka. Tapno ang mam. Ha? Wisit ka. Ay, naimbag ka na sabat ka dito'y dalan, agapitaw. Oh, apay ka di, Tata Martin. Ibagak da ito'y kan ka. Tanangag ko apag sasaritaan dani bakit mau. Anya? Uy, nagapitaw. Ani kano bakit mau, kat lalaki na ni Gabi. Pudno ka di, Tita? Kasta tinangag ko. Ngamnay, pun kamanaimbag, tamangan mo't no sana pudnaw. Ni bakit ko? Lalaki na ni Gabi! Anya oras kasi mang patitay? Alas 5. Tadi magas kami pa ijay talipapa. Asino ti kadom? Natural, ni Bingbing nga anak ta Sinukon ko ijay pagadalan da. Kat di magas kami ijay talipapa. Tagim matang kami ititina pa. Asida. Tinapatarupam. Anay ko! Anay ko! Apa yan ngay? Lalakim ni Gabi! Lalakim! Ay apo! Ay unay ka magtanagapito! Apa yung kastamot tanti bagbaga? Hoy! Ibagaman ti pudno kanya. Tamangan no isa ko kasaka ibitin iti sa nga ti kayo. Anya? Ay, saan alakay? Awan mo't aramig gwadakas. Aklo na mo no saan? Ha? Pudno ka di? Wan no saan? Nita saan na sumumbat? Sige, bilangan ka iti 5, ha? May 1, 2, 3, 4, 5! Ay, anay ko! Ay, nanaplengan tilapayag ko! Ay, salbag ka, agapito! Di ka kabila! Apay! Nakita malalakit ni Gabi, ha? Nakita? Ay, Ka nagrason! Manangimon kamat ngamen! Iso ano anyala ditang tipatpat siya! Manipo tita, saan ka narumumar dito yung balay, ha? Mawatam! Anya! Nunas ka na kuyugan ka iti sa di naman napapanam. Kuyugan ka! Anya! Agapito, inaksukunan ni Bingbing. Madamdamalaang dismissal. Sumurota, tabantayan ka. Saan? Sumurota ko naklakaruden! Agawid kami nga ron adagos. Ay, una yung tikas ng aramid mo. Gapo itikin naman ng imon mo. Sursurutan naklatan iti sa di naman apapanak. Ngagpapan ijay banyo. Wano iti CR. Anya nga iti amok. Ang mga no damat ni Gabi ijay banyo kan si Ara mangururay kan ka. Anya! Wan, kasta ti damag kaw. Amin apapapananid na. Sursurutan nila kay na. Ultimo iti banyaw. Ay, una yung tikas na. Akasmat la nakapimpintasan ni bagat na. Tasur-surutan na iti sa di naman napagturungan ni bagat na. Akas lamapukaw. Oh, kasanaw, aglalalaki nga minid na. Talaga ka din ni Gabi ti lalaki naman. Ay, so swan, pudno. Isumot lagaya mabambantayan ni Agapito nga. Tada nga min lalaki na. Nay, adda kayo manan dito yung agkikinutaw. Apay ayala kay Marteng. Anya ti pakasikuram. Kat saan mo mat aparaangan da ito. Itaparaangan mi mag. Ala, lumabas ka lata ka di. Imbis nga agkikinuto kayaw, in kayo mat agmulay ti aba. Taiso pa yung pangalaan nyo, iti sidain nyo. Kastalatan ti kanayon mo nga ibagbaga basta lumabas ka, Tata Martin. May mayatan ngayon kay agmulay ti aba. Ngam ti agchichismes kayo ditoy. Apay, nangagmaw ti bagbaga ba?
Unmay, nagpiksa ti panagdengag ko pasita. Uray panagsangit ti koton kat mangagaw. Ha? Agpaysa? Wen, kat nangag ko, timbagayo ani Edna, kat lalaki na ni Gabay. Ay na, punno gayam ang nagpigsa ti panagdengag mo, Tata Martin. Ngamnay, dahito iti bagak kada kayo Di kay agsasaw iti sana pudnaw. Taamangan numay darom kayaw. Anya may darom asasawom mo, Tata Martin? Di kay agsasaw iti inuulbod. Taamangan numadaksan kayaw. Oy, Gabi! Mabit man lang! Oh, pare agapito. Anya ti bagam? Dahito iti sungbat ko. Nay ko. Ni, di ka kasta at tapis kamatan. Anya ti basong ko? Ag-agawon ti asawa. Ha? Neta, kas lamang lukloko ti Jaski. Ay, pakawan ng mapo, tadinam mo ti bagbagana. Ay, excuse me pare. Jak pagtatakkunan ni bagat mo. Kukwam lang. Sige, ditakan. Katinton maminsan. Pankampay ti kinapod no. Sakbay nga tapis ka. Wang! Anay ko. Tinapis nakmatan. Aw, apay, saan ka nga trabaho ita? Tadi ka mat na naggaraw? Amangan no agungat jebosyo iti grocerya pagpapaayam. Sana ka sumrek? Anya, tapay mat. Ay unay kan, dahi talang arudan ti pang namnamaan ta. Ag-absent ka pa'y laang. Jak nga rin may uluteg trabaho, tanaburibor ti ulok, kapot aglalaki ka. Anya! Ay, apo, agapitaw. Awan lalaki. Ay unay kan aya. Ipanaknak mo dayta. Aging gadyak mapanaknakan yawan lalakim, sana kag trabaho. Anya! Tata Martin, mabalin ka di ngay bagam kanyak no asino tinakangagam nga da lalaki. Ni Pasita, kandag iti kakadwana nga kikinuto. Ni Pasita, adi na amot agdigos. Che! Ha! Isugayam tinang dadawli tinagan ko Nanggag ko kadakwada, kan kadagiti kakadwana nga kikinuto. Asika, kat lalakin ni Gabi. Ay, por Diyos! Saan apod no dayta? Saan apod no? Ay na, Pasita! Adda kutom, nagado! Ay katilig ismulatan adita ulo. Ay, dayta kat gamit tadi kang sampo, no agdigos ka, Pasita. Iso nga adda kutom. Oh, ay, uy, amuyaw. Niid na, nakitak iti na minsan. Kat? Ay na, agin inarakop damatan kin ni Gabi. Adi no? Ijay waiting shed Rabi iidin ka. Ay nagin inagagdakit din adwa. Sigurado ka, ay, itam da Gabi kan Edna nga agin inarakop kan agin inagag. Talaga man, nakita ti dua bukol ti mata. Oh, talaga? Nakitam ida? Kat, ang mga no nagdiretso na pa iti hotel. Talaga nakita. Iso, ha? Edna? Ay, awan yung bagbaga kakasta. Inakaon. Uray siya kaunti pagbagak. Ay, kwang. Nay, ada ka magayam di tayo na. Si kagayam tinagtaudan ti chismis agsagana ka, ta idarom ka. Tatagsaksay na iti dwa ka, Robam. Iti panang panpadakas mo iti dayaw ni Edna. Ano ti makunang Pasita? Kwa, Kapitan? Tarabitab ka talaga? Chismosa? Uray siya, nairama na iti kinachismusam. Among kadi at inapisnak ni Agapito, gapo iti inwarwaras mo ababaik ni bakit na. Kwa? Sungbatam na iti panang dadaal mo kada kami, Pasita. Agmulta ka iti talo ababoy, kan may sakaban abagas, kan cash at 3,000 pisos. Ha? Ay, kasta ti kayak niya mapasamak, Kapitan. Ano ti makunang Pasita? Jay talo ababoy. Partyan tayo diti barangay hall. Kat awisan tayo amin akakaruba nga umay damangan. Kat jay 3,000 pisos, ikash na nga itad. Saan nga utang? Ay, sos, nagdakalan. Ay, nakasyanda ka di mo tan, 5 dagiti anak ko. Kan agtartara ko nakla iti talo ababoy. Kan nilakay ko mat, makitang tangdan laang.
Anya nga iti pagmultak. Parikot mo daytan Ha, ikanda ka iti may sa alawas apawayway mo. Malala, sumbatan day tado sa ampasita. Inton maminsahan, di ka agsasaw iti sana pudno. At di ka lakit may darumanan. Bawatam, Ayun, Kapitan! Saanan! Ay, agbabawi akon ka siyang dakadia. Tapno agnakam ka. Tapno di man ulitan pa iti kinachismosam. Ay, Edna. Imayak dito'y balayo, Edna. Agapito, taumayak kumagkid daw iti pamakawan. Taniawan mo't pagmultak. Awan kwartak ataluribaw. Iso apakawan indakla kuman Saan amabalin? Kinabgabil nak ni Agapito. Gapo iti inwarwaras mo. Kan saanan anapan nagtrabaho. Gapo tadinan mayuno ti trabaho na. Gapo iti inwarwaras mo nga dalalaki. Agnakam kamat ngatan. Saan niya may namabalin na kasta teraramidem? Tadadawilan ti pamilya ti aking pamilya. Iso ano maminsan, talyam na itanagsanga adilam. Sandak ka din mapakawan? Mapakawan da ka. Kasano nga iti talo ababoy amultam, kan tikaspay akanayunan amultam, kat saan na mababawi pa'y. Pag nakmamdaytan, pasita at chismusa. Ayun, ayun tikastoy. Di ka agsasaw iti saan apuno. Dilakot maidarom ka. Naawatam, pasita. Unid na, pakawanan da kaon. Titan, tinaggibusan, ti pakasalitan tayo, anaadaw iti pagsasaw, ako na! Di ka agsao iti saan apudno, tadikit maidarom ka! Naitampok iti programa tayo! Kasparatibyan! Ay sus, podno ti kunakson nga. Nagampang mo't daytan. Kat nga dasawa na. Dayta nga rod ka, talagang ampang. Ay, syempre, aday gisaw din nila kay na. O di syempre, agsapol iti sa balay. Nagdakusan nga aramin. Di na lang mayura yan iti asawa na. Ay na, anya man ang tijis-jismis mo dita. Maditikas ta. Pag chichismisan nyo man ang tibiyag ti sa balay. Ni, adda kayo gayam dita. Kahit si Kamat Sonya, agpada kayo laab bimanyas ti dilana. Siyak aya. Kat no ni Ana ti agis istorya. Madiday ta. Kasanaw no maidanon kan kuana, di gulo manain. Tilalaing yung agparbo iti istorya ako nak. Magpaiso mat ita. Uray pay. Pakasaknan nyo ngamin aya. Dumaw dawat aya kada kayo iti kanan na, tapakibyangan nyo tibiyag na, Alawa na, tata. Nangabak kayon. Inak man langan. Manakibiyang alaklakayan. Anya ti kunam. Awan, kukwayong tinangagyaw. Nagdakasay. Masuron amadilaw. Makasarak kala ko maitimang tibabdi tangiwat mau. Uy, tungit! Ano nga? Naatak manen. Malas at talaga. Agawit akman langan. Kapuludan kay tipuna, mana. Sanan. Sige, papuludan. Kasingiram to iti sa bali abanag. Ay, pakpakawan. Ang garod, libre. Che! Sana kakas ka ni Merleng, ano maabak, umutang iti puunan na, kalpasan na kat. Ay, nagsao ka man na, Ana. Matakdaram day ta? Naman ita! Saan ay anag-date kayo? Aso? O anya? Napauwi ka? Napuntaw, saan ka lay? Alphon, ha? Anya din pulong da kanyak si Kana. Anya manunday tayo? Ikot laing mo nga agsagap iti damag. Chismism ka no ni Merling. Kanuray ni Susan. Tinang ibagakan ka ti chismosa. Ay naana aya. Agnakam kanto lang ata. No siwakan dan tangangam. Nge. Tandanam dito nga ibagbagak ana. No di ka pa'y lagsardang iti kinachismosam. Makamukan. Patsyambat na kita. Sige.
Saan ka pilitan no di mo aklunan? Ngam agalwad ka. Tano si ka tinagbasol. Saan ka nga isakit? Anya? Bye-bye anak nga asawam? Nuawan basol mo, isakit ka. Ngam no si ka tinagbasol, makamu kay tibiyag mo. Pulos adi katulungan. Nang runa, no pa kay babay ng ti pamilyata. Binayaban ka, sika, ana. Tada reklamo da, kontraken ka. Reklamo, kapitan? Asino mo ti mangireklamo kanya kat awan mo't dakas ngar aramidak? Sa anak mo't ngagtatakaw akas karagiti da dumaan nga 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 opisyal ti gobyerno tayaw. Tapno ireklamo da kuma iti korupsyon, wano plunder. Hay! Sa anak mo't apida fiskam kwen? Seryoso da ito'y, ana. Saan arabrabak? Apay, kapitan. Asino ti nagreklamo? Kan anya ti reklamo da? Inreklamo na ka ni Merling. Tachis-chismism ka na. Anya? Ijis-chismis ko? Saan mo't, kapitan? Ay, awan amok iti dayta. Awan! Saan ka apilitin ang mga klon ita, ana? Kaya't kung agsango kayo dito'y barangay hall inton Sabado, iti alas 10 ti agsapa. Wala, kapitan. Day talaki itin. Sigurado ka? Wan, kapitan. Anyakit din. Awan mo't inararamid ko. Agparparbuda, ah? Sige. Maamuan to nga rod no asino ti agululbod. Agparangkanto dito'y barangay hall. Kaya't mo asawan, ana. Saan ka nga ron amapan? Ay, nasonya ulawak kaya amapan. Anya? Linang sutam ni kapitan? Naglakat ek pambar. Siyak pa iti kunam. Ay sus, agungot lakit diyan ni kapitan. Bibiyang ko pa'y. Di uray man asino ti agay ayab kanyak dita. Uray pa nga ta ni Pinoy. Anya? No hasino laditan ti madakdakamat mo anagan. Ultimo presidente. Mapilit dak aya amapan no jak kayat. Grabe kamot, ana. Ganawan pa'y nabalod iti kastaan niya. Makamu ka. Wan, sunya. Nagloko mga ngaminan da Merling. Kat nagpaysumat nga daaramid na. No awan ng kwarta na. Tila maitongtong itnan. Agraman kararwana. Podno, takunam. Ita, kundi dalos. Kundi awan aramid na. Asus ka, sunya. Ha, syok ti batsyam. Kinadamot na kay baga kanyak iti dayta. Oh, makitam. Ano na habak? Pautangan ka nun ni Alphon. Inton kwan, agkuyog damot ten adwa. Kat pambaran damot ten timapan ang merienda. Kagayam, sa balay ti aramidon da. Ampang! Dilagbaeng! Ay, wingayam. Ningay Susan. Pudno nga tanga da relasyon da iti kumpari na. Uy, adda dagiti makakit-kita. Nagkuy-kuyog da. Kat mapandamang mangan iti restaurant iti ilay. Amangan no pa'y bayadan na pa'y lalaki. Asus, adami nandita ah. Anya kumapay nga itinamnamaam. Ay na, di lamasyan iti asawa na nga da iti abroad. Wan nga rod ah, no di ka ampang talaga. Hay! Piman mo't nila kay na. Anya man ang tipag-chismisan nyo dito yan, Sonya. Ana! Ay! Bibiyang mo kumamot si ka, Alphon. Abroad Saritaan ti babae da ito'y. Saan ka sumagsagpaw, tadakos? Limalakyan ka, chismusaw. Napasyak pa iti chismoso itan. Punamot! Adda ka no nakaistorya am nag-date kayo kan Merleng iti naminsan naabak iti tong AIDS. Alphon, nagditan yumat ngay. Siguro, napan kayo nagbuya iti sini anya. Ay na, nagkasat kan. Sigurado na ita ah. Adapay siguro tangdan mo anya. Ay, salbag kayo, babae. Amangan no sa balin tumanan, timaturturong dayta. Panawan kayo man langan. Makitang ana. Ay, appear! Di appear! Ay na, napadamgisan. Isu api manaw adagos. Ay, puno lakit din ada relasyon da kan ni Merleng. Nagsinapaw da akasla tong Sapaw asapaw. Udno ka di na damag ko, ha? Ay, anya manin aya dayta. Asinungat na ka ni Sinyang, tayin chismis mo.
Awan amok dita, bestre. Saan ka di binalagan kan nga isardang mo daytan? Siyak pala tong tam. Tinungpadak lang arodan. Nalabas ka mat, bestre. Kunak lang arudan kan ka. Di ka ayunan no nagbidot ka. Nang runa, no kasta at chismis tiga puna. Amok ngay dita. Nakababain ka kidi Kay kayat mo nga awagan da ka iti broadcaster kas kada chismosa dita. Kan anyapay dita. Saan mat asyak tinangirugrugi Di oray man. At daya karbangan nyo ang makibiyang itibiyag ti sa bali Kayat mo nga rod asikamat ti chismisan da. Anya ko mati chismisan da. May papan kanya katawan mat made. Nga aramid ka. Saan kan nga kalintigan ana Isardeng mo daytan no kunak. Sakbay asiwaken da tangangam. Ang mga no agbabawi kan tao ngan naladawan. Ay nahuan, ana. Iso asimangpot dito, tamasiko. Nagampang dayta. Kunampay, Ay, sabali tinapan na inadal iti Manila. Timot mapan agpasikaw ti inadal na. Kinahabil ka no pa'y kit diyan itatang na. Oray asi numat ano kasta. Pagkat adalam, imbis nga HRM ti kurso na. HR matgayam. Ay, kababain. Kastay may sapay ako nada. Imbis a psychology, psychology. Tidakas na pa'y. Adda ka no asawat ni nakasikog kenkwana. What? OMG! Anyan tao, MJ. Ay, Ay na, wala na. Iso adi na mabalin nga ikasar ni Karil. ay una yan. Nagada pakiboyprinan na. Iti pa'y ada asawa na. Siyempre, mas expert ti ada asawa na si ka. Saan aya? Ay, kasimat nga rod ni Karel. Aganak nga awan amati anak na. Aganak nga awan asawa na kunam Mystic ka, kastay kunada. Chismis man daytan. Pudnomat nga men. Da kayo matgayam, tata inyo. Ibagbagami lang mat tinasagap mi kan ni Ana Adamag, tata inyong. Api isyak manin ngay. Kat no sikat tinang ipadamag kanyak. Sika, Ana. Pakal alam iti sakit mau ti laing mungag chismis. Apay nga minamasurundakot pudnomat. Uray man kit di pudno. Anya nga minaya ti bibiyang yu iti biyag ti akin biyag Da kayo ay ati mangmanggad iti pagbiyag da. Ay, sige Ana, agsinatan Baliwan tanto langan ti agistorya. Adda ka man dito paradaan iti tricycle. Sika, Ana. Apay, bawan, maiparit, ha? Intol madamdama sa bali man ti masagap mo chismis, Bibiyang mo kuma, sika, Alfon. Ay, napo. Sinipangol da ka lang arudan, di ka pa'y lagnakan. Ay, awan bibiyang mo, biyangot yakit di Masuron ka agad pudnumat. Chismoso? Apay, amok ayamat dagita no awan mangibagbaga kanya. When ato day tamot lang tisagsagapam. Tidakis na sobrang ti istoryain dakin ka. Makitam! Amo matlagayang asaan asyak tipon dagita. Adagis istorya kanya. When ngam nainayunan mat iti kinaulbot. Sumardang ka man, si Kandupay. Anya? Limalakyan ka, chismoso. Adda ka di mat inchis-chismis ka. Adamat. Aber, anya kumamat. Si kamat lang tinang istorya, nag-date kayo ka ni Merleng, kalpasan ti pa nagtutong ityaw. Uy! Tangiwat mo. Makitam, ha? Ang mga namamati da pa iti bakbagang. Hoy, manang Ana, agsarita taman. Apay, Karil. Chismosa ka talaga niya. Ni ay, panggapom itan nga agsaw kanyak iti kasta, ha? Bimanyas talaga tadilam. Hoy, Karel! Di nakpagsaritaan iti kasta, ha? Anya ti chismis mo may papankanyak. Adayamat! Nangibagamot kan ka dayta? Anya nga awan, imbagada kanyak nga istoryaan na kano. Ammom, Karil, ading ko. No adda asok, adda kano apoy. Anya? Adda lang mat nang idanon kanyak, masikog ka kano. Makitam, dipod no? Anasikugan ka iti Manila, bayat ti panagadal. Ay! Tawa ka, may tanawat mo! Ay!
Anya nga ro, tiarami din tayo ita. Agpaada kayo, nga dareklamo na. Chismosa nga min dayta babae, kapitan. Apay, masuron ka? Pudnomot nga minagaranggandyang ka? Gunggunam. Ay, salbag ka! Nagapgas ti kinaramutam arupak. Agpiglat lakit din daytoy. Awan bibiyang mo itibiyag ko. Oy, siya! Pakpakanan na kaya ta ibagam kanyak no anya ti aramidak. Anya ayat ti usar tingiwat, ha? Di mo't pagsaop, Ay, ha? sumardag kayo. Sinalbat kayo kitday. Adda kayo lang arodin iti opisina ti barangay. Adda pa iti sangwanan nyo. Agriri kayo pailaan. Ayop nga min dayta babae, kapitan. Bayadam ti panang karamot mo iti rupak. Saanen ama ikatipiglat na? Puisit ka! Pusa! Ganabang, chismosa. Ganabang kaya. Anay ko! Ay, sumardag kayo! Ti rupak kinaramutam manan! Mangibabain ka launa yun si Kaana. Anya nga data? Umdas pa yun, apakaikap kapitanam day nga aramid mo. Isugayam ti muna. Kita man ti kinaramutan na iti rupak. Malalam! Ore aging bagday to, isaanan ama ikatipiglat na. Siyempre, saan mo't ahusto tinaramid mo? Anya? Nasaya at ayang arudmat, nga istoryaam ama si Kog, nga aganak ngawan asawa na day di a babae. Pagnamat ita, masaron kit din. Sus ka aya, ana. Panunutom mamut day ta. Aramid aya tinanakman day ta. Oy, ana laglagi pam te pagsasao ako nana. At tinagsanga ti dila na, masiwak ti nga na. Nagyay sapay a babae ti isakit mo, bestre? Ana? Ada siguro pa naggustom kan pana niya. Ngamin, sisik ka roden a babae. Tangiwat mo! Pagnamat! Tano saan a sisik ka roden? Apay basta nagpasikuglatan alaman. Ay, naana aya. Mapan ka iti ayan day a babae. Sumartan kan! Apay nga rod nga isakit mo. Di mo tilablabidam! Ha? Dahito iti makunak ana. No di mo isardeng day tangar amid mo. Panawandakan! Anya? Diyak kayat adumakkel dagiti anak ta amay sa chismosa ti inada. Ha? Kababain ana. Kasta lang arudan tinamsaakan dati tarupam. Di ka pala agnakam. Titan tinaggibusan ti istorya tayo ita anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinagsanga adila, masiwak tingiwat na. Tampok dito'y programa tayo anapoluan. Kastala kibiyag! Mamang, ibalon ko nga'y mapanakagiskwelahan. Ay, ano sa mun aday ita? Awan mo't kwartata yon. Di pa'y mo't nagsweldo ni papang mo. Unay mo dun, para lang may sa atuto ka bananak yun. Awan pa'y pang soft drinks naman. Awan nga ron ti maramidak. Awan mo't nga ron ti mangayab kanyak kita nga aglaba. Anya mo dun, syakla ka na yun ti awan balon na. Dagiti ka adalak, inaldaw nga da balon da. Ay, ano sa mun anak ko? Ano kayat mo ti makaadal? Ano sam ti awan balon na? Iso nga rod ako nakamangan kayo, sakbay amapan kayo agiskwela. Tauray awan balon nyo apang merienda. Inton siyak ti makaadal, mamang. Saan ko akayat ti kastoy arigat ti biyag? Ala, saya aton nga rod ti agadal anak ko Saan ka pala nga makin-inaram? Saan mo? O sige, mamang. Bye! Sige. Ay, kaasimot dagiti anak ko. Awan pa'y mabalon da mapanag-eskwela. Naimbaglangan ata na singpot da. Kasano? No, dabasit masapulan ti amada. Inom na pa'y lang, mat. Sino nga iti saan nga agbisin no kasta? No mapanak mat makilaba, dilawan na. Kaya po, amok la kumakastoy, tadya kon nakias-asawa kan ni Bart. Ano sampa, anak ko? Isumot ti kinayat mo ide. Iso nga awan pababasulam Nasingpot mat idi baro nanang. Pagaro pag-ayamat akastoy ti tungpal na. Talaga mo takasta. Adda dagiti nasingpot no baruda. Ken agar aram da pailaeng. Ngam inton adda asawa dan. Adda aminan kadakwa da abisyo. Dagiti apuyo ti pakaasyak. Awan pa'y mabalon da merienda da. Aya. Mabiit laeng.
Daytoy, alaom to'y dua gasot. Para ka dagiti apok dayta. Ay na, agyaman nanang. Dakkel tulong dayto yan. Apay, awan ka di obra ni Bert ita, ah? At damot nanang. Duwang aldaw ang nagtrabaho. Ngam sweldo na lang iti may sangal daw tinted na. Anya? Ingatan ko na iti bagas kan kape kas kada asukar. Anya pa'y ngay. Adamot kagudwat kilo nga ikan manumot lang ngay dayjay. Ay, day matkanti kasta. Jak pulos namaan akasta ni Bert. Ay, maibos ti anos ko no maminsan. Ay, sa katagsapol pa iti naimas asidaan na. Agungat no awan ipasango kan kwa na. ay, awan panunot jay asawam. Ha? Iso nga rod anong maminsan. Katsak malapdan ti bagik ang mga pakan kwa na. Ay, uray siya ano kasta. Umak nga rodan. Ay, gamaging ga iti mabalin anak ko. Liplikan nyo ti agapa. Nang runa no si iimatang dagiti anak yaw, tadakas tibo nga na dayta. Diyan, kakada! Kakaiso na nga, damay nom. Pare Bert, at dan sa dakkel akong trata ma. At damat basit, pare Kaloy. Naka-advance mood na tao. Ay, sumat lagaya ma. Open man ang tiinom dito yung store ni Nana Elma. Amamudak mo siya tagpainom, kakad ba? Sky is the limit. Uwen nga man. Dahil tati magustuak kan kakad pare. Sige, agpulutan kayo. Awan pa rin. Sige. Open tinom kan pulutan. Sige. Ay, Bar! Kangay, ang pagpainom mo. Bayadam nga raw, dagiti utang nyo ditaw. Anya? Ang pagpainom mo, di kay makabayad iti utang nyo. Unay kayo matan Nana Elma. Bayada mo pare. Manola! Aganay, duwagasaw. Malagayam, dahil talaki din. Nagado na sa uyo. Ay, iraman mo nga ron abayadan Malugi na tao, gapo ka na kayaw. Tayo ka din. Ang DSW dito, istor ka. Wen, bayadak inton madamdama. Awan parikot dita, Nana Elma. Paid aminan na ita, intun madamdama. Awan madkit di bibiyang ko ka na kayaw. Ang salbang kay kiday. At damayin yaw, awan agpaay iti pamilya yaw. Kan awan utang ita. Wen, danag mo na yan, Nana. Kaiso na nga do't kwarta kita. Wala, bayadan nyo adagos ti alain niya. Anya? Inton makainom kayaw, malipatan nyo manang tiyang bayan. Na, una yun. Ay, pudnumal. Mala, manida. Grabe kayo, Mike. Ay, saus, natahur kayo no inom. Ngam no agpaay ti pamilyayo. Ay, awan. Abak yung congressman no agpainom kayaw. Ngam ti pamilyayo, agbisindan. Ha? Ha? Salbag kay kitday. Agpami-pamilya kayo pa'y lakit day. Anyakit na Nana Elma na yun. Nakaskasaw, sakit eh. Tagay ka ba? Kaiso na nga damay lang. Eh, sa to. Ay, no diyo bayadan agagaw. Sumapan kayo laangan iti sabali nga istor nga agiinaw. Ay, grabe kayo mat Nana Elma. Saan ama banglas, dagiti lakok nga ra. Sige, bayadak ka dagos tinumin me. Uray pulutan. Ayos, sige. Kita kayo may. Dahil tala pakisok muna nyaw, ti pagalistan nyaw. Dahil tala agsip-sipot, iti pakisok muna nyaw, ti amuyaw. Ala ka kada. Sirmon, tinayin ti pulutan tayo. Iyon ni kaskaso ni Nana Elma, shot kit eh. Ay, di kay masuron, tapod no ti bagbagat kada kayaw. Nagdadakkel kayo akarnay. Ngam diyo ang mau ti agtrabahaw sa daw. Why? Nalabsak da papang, kanda mang Carlos, mamang. Nabartak damanan iti tiyanggi ni Nana Elma. Damot lat kwarta na ayinom na aya. Siguro nagaduda mo tijay sangot iti Tirsina. Sakit na kaar-ariwawa dapay. Bida manan ni papang Ala, agsubli ka iti ayanda, ta dumawat ka iti maigatang iti bagas. Awan pa iyapoy tayo. Da kayon mamang. Tanak tumanan Ha? Kan adapay homework ko, mamang. Ala, siyak nga rudan ti mapan. Isumat lajak mauray asumangpit, tanabartak manan. Mabuto nga kan papang. Nang runakat na kainuman. Da kayon timapan iti ayan na. Sige. Ay, nalabusan ti amayo. Ay, saan ko namanusan ti kastoy? Ay, pare. At the police, delikado kan. Pulis nga.
Anya ko manod na. Papispisak to pa. Ana! Ay na, nagmayatan ti biyag mo, Senyor Bar. Mayat nagganas ti biyag mo. Sige mo, gayam. Di na biyag ko. Ha, naimas talaga ti arakan niya. Pagpaganas lang, Makapalok magpay siguran niya. Iso Nana Elma, mangted ka man mat iti sa nga butilya nga arak. Vina. Alan nana, mangted ka, ta uminumak mat. Mayat siguro tirik na ti aginom iti arak. Vina. Wana na, may mayat siguro ti arak ngam ti bagas agatangan kan masida. Makapunas iti bisin ka ti arak. Ay, saus, Vina. Mayat siguro ti agbartag. Malipatam ti bisin kan parikot mo. Ay, kwa. Pare Bert, kumuna kami pa ya. Kanadwa! Adjon! Naman! Mabit lang kakadwa. Ang shot tayo, pay. Awan, di kayo pa'y pumanaw. Uray ka big shot ni Bert. Pare Bert. Sayang ti libre nga arak. Kan saan aya, aday tamat ti kay kayat yo. Day ta ti sapsapulan nyo. Ti adamang painom kada kayo, iti libre. Mare. Gina, gawit ka. Dinak man ibabayin dito eh. Anya nga gawid? Kunak nga rod nga ginumak mat, tamayat gayam. Awan gayam parikot, nga uray awanan niya po iti pamilyam. Nagsayat, abiyag tagbartag, saan aya? Gina, sumardeng kan. Amom ka din nga awan niya po itayo ita. Nga awanan lamutan, dagiti anak mo. Nga adamat may painom mo. Da kayo. Kastoy ka dilatag dam mo yo? Dagbartag? Dayon, napandayon ito! Ay, Makamentare! di nakibaba na, nay. Mabain ka kadagiti padam nga arta? Dagiti awan amuna no di agsipot iti pakisukmunan na? Dagita ti kabain mo? May kanta ka aya iti kanam? Kabain mo ida? Ngam di ka mabain, di tabagain? Ay na, Bert, naumakon! Saan kon amaanusan ti kastoy abiyag? Iso atangay irresponsable ka nga ma! Nasaysayat no pumanaw kami langan kadagiti anak mo! Tap na awan mang dilaw kan ka nga agbartag kan mga ramid iti kay kayat mo! Kabagis, naanos ka nga nga asawa ka. Ay kusaklang ti kasta, sinaak na ita lalaki. Awan sir-sirpi na nga asawa. Manong itong... Nagpangas. Kunam na no asino a politiko no agpainom. Ang agbisin mo't gayam ti pamilya na. Fay, ay na nagmayat a pasubsubanan. Naglastog. Manong? Di kailangan ta pampanunutan. Nabayagan na binanatak ti asawam kay. Ay, bye-bye amon, Ay, ngayon ka bagais. Ipagpagapok lang ka dagiti kana ka. Nang runa si kakabsat ka. Ay. Kung namlan na sino. Ay na, makapahay blood. Ay, basta bye-bye amon, Manong. Ang mga no isupay ti pakairubrubwam. Basit langan ti ano sakin ko ana, ading ko. Basit langan akam malina. Ha! Para manak no ko na, para manak! Ayan ni Mamangyaw, May. Nasapa mo't anak karumpuat, Papang. Napanan na. Amok pa yan. Ada papanak, kunadamit laang. Nagturungan na nga ta. Itimplan man iti kape. Nagsakit ti ulok. Hangover manin Salpag kid di. Naladawak kid din na nagring. Adda kumapay kita, kakontrata kita. Kwa, awan kape, Papang. Salbag. Ingka umutangan na. Ay, mapainak. Saanin nga agpautang ni Apong Elma? Kandi kampay nga rod namigat kan ading ko. Ha? Naimbag ata awan klase mi ita. Magalasan. Sige, Papang. Inak ijayan dalo lang. Darang ada kilap banda. Peste. Pimanaw ba siya babae nga awan pulos makan? Wisit. No utang, lading itagbar. Jak ipautang tilakaw. Agbayadak matitiutang ko, Nana Elma. Ay, kat no bigbigat. Utang, sakit arak manan. Bungarak nga rod. Ay, naber. Di mo lakasyan tay asawam.
Bigbigat itay, bimulod iti pagpliti na nga agudong. Di magas dito ni Vina? Wan, masyanak, iso nga inikak iti 50 pesos. Apay nga nga agudong. Mapan ka no agsapol iti pagtrabahuan na, nga uray para labawan no para lako iti tsindahan. Anya? Tawan ka no matgayam mauray na itinalay nga asawa na. Kasta timbaga na? Nga ibarbartek na kanumot laang tisapol na. Adda may painom na, ngam awan maipakan na iti pamilya na. Nagalasan. Sika, tinagalas ti aramid na, Bert. Saan mo nga mau ti agpamilya? Puisit. Sirmon lakit nga rodon tinaganap ko. Nagadulakit din ay ati kasken ka. Nga irresponsable nga ama ken asawa. Kaasipay ni Vina. Apay akas tatilagam si ka, Bert. Umayak makikapitatang. Apay, awan kape ije balayaw. Nay, boss. Pati pamigatan, awan. Ngem, adda maigatang iti arak. Ken ipainom mo kadag iti parkadam apadam asarang usong kasta kaday. Ure ka di madda kayo, sermonan da. Ay na, Bert. Saan ko akanunungan ti style mo nga agpamilya? Bulok. Ha? Sana dakas, taglang ay, sagpaminsan. Agam no kasta, amaliwayam mo ti pamilyam, anya ngay dayta. Talbag. Sermon sa pailat, maganap kumot dito. Oy, saan pa'y lasir mo dayta, oy? Balbalagan ka lang anak kao. Tauray sak nga, ma'am. Saan ko akanunungan ti aramidam? Ha! Mabainak pa ikit din kadagiti na kay kamangam. Nagadulakit tayo nga moyo. Pumanawak man langin. Oy! Saan ka masuron kadagiti bagbagak? Baliwam kiti ti aramid mo. Nakababain! Okay ka saan, no? Di badshot ka man, try. Nasaysaya at dito ilangan balay ti pag-iinuman tayo, pare. Kinapudno na. Jakon kayat ti aginom iti sangon ti tersena ni Nana Elma. Jak kayatan ang maulit ti pan nakaibabay mi. Gapo kini Mari Vina. Bakit tula ko madya sinalbag dya babae? Ay sana. Delikado kan. May demanda ka. Bawsi ako nada. Violence against women and children tayo, Jacob. Mabalinda ka nga idarom. Anya nga idarom. Asawa na. Ada karbangak amang disnog kan kuanan wag kang mali. Maditikas ta pare. Awan kas tayo pagsasaritaan na nasaya at naanyaman ti parikot yo. Sika talaga. Iso nga iti kabitan na panahon pare. Ay, ingkay urunusanan ti pamilyam. Masaya tatakan malay nga babae. Nabambanugak, Bert. Sino tinangtad ka na dito yung sangpat mo, ha? Tilalaki man niya! Kanya! Kasta pa lang ti pasabat mo kanyak. Nagpudno ka? Ay, awanan ka itibayin, Bert. Pudno ka! Ay, ibatanag! Masaksakitanag! Hey! Sumli ka! Di kang masinag! Kung saan, iwag-wag ko kan kalay daw kutsilyaw! Nalabas ka na! Awan lang arudan ka taramidam, anak sayang! No di tagbartag! Kasta pa lang taramidam! Hey! Ilag mo na ito akong silyo! Kunak mata di kang masinag! No di mo kaya kadagas di mapasamakan ka! Anya? May turadnak pa'y akabilan, tatang, nanang. Kaya't ko lang matutulungan. Tabaybayan na kami matapamilya na. Kinapudno na kat binagbagakon. Saan ko akanunungan ti anak ko? Ang pagsaritaan tayo kumaday ti abanag. Gapo man lang kadagiti anak yaw. Dagiti apu kumi kada abalayan. Ay, oray siya, kat jak kayat nga agtong paliti kastoy. Panunutin niyo kumadag iti anak yaw. Anak ka. Papa! Nana! Ni Carlo! Pina! Dakas din na pasamag! Apay! Ni Paribert! Pinakpak na iti butilya! Ha? Ay, sa dito ti ayan na ita, Carlos! Pinangatag iti pulisida! Ngam intaraydan sa iti ospital!
Ang Diyos ko, unay lakit din da dyan tao ay Sakak. isunay tan tibong at kinabartok na. Anya ita tinagbaragam, sana na makakita ti may sa amatam, gapo iti panang pakpakdan iti butilya. Dagdag ti babawi, nanang. Saan laday ta, dao mapayon ni Vina iti aramid mo. Plano dan ti agawid iti Pangasinan, akadwa na dagiti anak yaw. Pangasiw, nanang. Kadwanda ka mamakisarita ka ni Vina. Akid daw iti pamakawan. Mga no agpatinggaman langan iti karay. Sana, nang. Isa patak. Agbalbaliw akon. Ay, saan asyak ti pagkaryam? Ni Vina, ti kasaritam. Da kayaw, agbalbaliw kayo matag. Tati tao amang martag. Awan, tinasaya at apagbanagan ti pamilya na. Wala na. Hangam na maksayanan at isuki yun. Di ka matan aginom ditoy. Ay, sana napatag kanyak day ta. Basta makitak lakit day, anasaya at kayaw. Sana bali na. Aginom kami matangam sagpaminsan tulayan. Ay. Sana napalalo. Nasaya at launay, Carlos. Iso adi kay makaasawa, takas tayo. Asino nga'y timayat nubartag kayo mag. Kat barang no agbalbaliwan ang mamimpinsan ni Ber. Agbalbaliw at talagang nana. Nadidigra iti napasamak ken ko na. Kitaan nyo, saan na makakita ti may sa amatana. Iso adi kay urayin ang akas jay mo ti mapagtengyaw sakpay nga agnakam kayaw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw ako nana. Ti tao amang martet awan tinasayat a pagbanagan ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo anapoluan. Kas pala ti vlog!